بله دم چاقا و خاش و کردن برومد کردن آن سول ناوینن هیجا ناوی پیکان تیوی و گشت که سلام دکنی اون بخیر هاتن برنامه پیکان تیوی پیکان تیوی ایرو پشتی وسینا هاوینه دست به برنامه و شان خیلی زندی دکه بری که دست به برنامه خواهی کن استخازم دو مساج میهنه استخازم ما مساجانه بدم یک مساج ما لسر کرونا ویروسه وقت خبر اکتین وقت خویا دکه ویروس کرونا لمملکت زیده بویه وقت پیکان دخوازن بینیم بیرا و تدبیرش دست خبر ندن مقیتا خبن مقیتا دور آلی خبن و ببی آوایی گیشتیک به هفرا خب پاریزن دشین شایع دا جه 15 دقیقه زیده تر لشونکی نمینن در دور خب بپاریزن مسافه نابر دقت بکن ماسکه و ببر دو پوزه خدن دست خد زنگ تفه بکن آنجیب صابونه بشون که نشان علامت کرونا ویروسی لبا خویا بو همان هرن خستخانه دست تست آخی کرونا ویروسی بکن مساج ما دن لسر کتاب پیکانه وقت زانین پیکانه دو کتاب وشاندن کتاب یکم یا صفته چروک جبوی زاروک جبوی کرکایه ناوی کتاب روی بوش بزنگله جهلا نویسکار و لکرینوان شورش رشی با هاتیه نویسی زمانه کی سوک هاتیه نویساندن کتاب دودیو رجی رجات کم کو او نشانه کتاب بین سر اکرانه کتاب دودیو دن یا رومانه که پیکانه پیشبرگا چند هنر چکر بود کتاب پیشبرگا خلاطه یکمین ورگرد بود جهلا مستوی حجو و هاتیه نویساندن کسی که با کتابانا بخوازن تکارم تکیلیه پر روبریه پیکانه ردانن یعنی یونتیجیه پیکانه ردانن ام تکارن جیرا بشینن و تکارن پر مساج پر میله آنجی تلفن تکیلیه پر مردانن ام تکارم به شکل جوارا کتابه کو ما لبام ما ام تکارم جوارا بشینن ام وگرن سر برنامه خا از خازم میوان خا بدم ناس کرن برنامه پیکان تیوی ایرو لسر زمان کردی لآنا دوله ناوینه وقت پرانی جوجی دزانن لآنا دوله سه دو که زمان کردی هنه کرمانجه لکی آنجی شیخ بزنی کرمانچکی دملکی زازاکی اما به مسئله زمان کردی آنا دول ناوین به میوان انخه و قدر بلند را بدن و بستینن میوان ما در هنر و نویسکار پریز اسین آخ گوله اسین بخیراتی ریز بخیر بسلامت ببرن از تن المالم قابلیت که از مجبور هر وقت جمعه درکت که بتونه باجی بیتالیه که ببرن قصر مسمکن اگر که داری و نکنه پاشه داری جمعه باتی گرتنی باشتر که مذکر اسین تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی اسین از خازم دست پی که آدم که مپهوردن کرد تا گوته بو مجاره که پری گرینگه و مجاره که کجی هست کنه از خازم ببید دست پی بکن و چنگ دست به زمان کردی کرد البته کردی تو تجده باوی خی کرمانجه کرد یعنی هم اکادمیک هم جی وقت نویسکار و مرقات چنگلتا جتر چه بو مرحبا جوی گراج تماشاوان راجی جی تلویزیون پیکانی راجی از پیروز دکم که تبی وسینا هاوینه و به بشی دست به برنامه خاطر اینکه بشامه از بیم مجربه هر گرینگا هر بقیمت نها وایه از خوازم دست بگیره تشتی که سر راست بکم یعنی شنوی نویسکاری از نه نویسکارم از خواه نویسکار
نوینم یا هلبت تنگ هور از باز نویسم اما روزنامه وانم اصل یعنی مخواست از به بکم سر راست بکم یعنی چنگ دست بکر یعنی وقت کرده که آناتولیا ناوین از 14 سالی خمج گندر کردم بارکر باشیر لآنقره دست به خبات پارتی HDP کرد از دو اگه شغلیم پاشل تابع هلبت ناف سازی دا هر دور کردستان هر باجار کردستان ایسان هاو دو که هر کسی جدا و یعنی بیم دیاربکری موشی آگری هر دره هاون دو که هر کسی جدا مش پرش کسی فهم ندکر دایی که کمی به نام فاطمه هبو مدجردگو فاطمه نه فاطمه از وی ترکی دانت که از فهم ناک مب کرمانجی دانک از کرمانجی دانت که از فهم ناک مب کرمانجی مدانک تا بسروه دا یعنی مخواست از یعنی همه هر کردگی فهم بکن یعنی گرینگی از زمان کردی مجوی داره دا فهم کرد و دست بکر پاشم مثال کیش خرا ترکی قدخه کر مثال کی یعنی تکیلی خود ترکی قد کردن تنگ نوبر دایه تنه به زمانی کردی دنگ کرد من پرس کرد من مراخ کرد من نویسان من گدا سر دنگ بیجا مراقم سر دنگ بیجا هاو یعنی ده 12 سالت بر ویج من دست به کاری تلویزیون کرد یعنی که من چه کار کرد جیم من سوند خار مغازک به کردی کاری خبر مجبور که کردی پر برین داره زمانی که برین داره مجبور مغازت کوشه گیره ببرم که یعنی چقدر به دستی مواره تنگ درمان داملک درمان چی که از لیبکم به وقت دست بکر سپاس مالتا و ام تخازن میوان خی دیو بدن ناس کرن ویژه بینن سر اکرانه هلبسوان رمضان جمر تتیک برویج گوتبو لآنا دول ناوین سه زراوین کردی هنه یک جوانه زی زراوین شیخ بزنی آنجی لیکی رمضان تو بخیر هاتی برنامه پیکان تیوی دنگه متی رمضان دنگه تا گاله هات میکروفونی من قفالی ما قول کرو مگو ازیب کرمانجه بپرسم تو جیب شیخ بزنکی آنجی لیکی برسف بدی و تو بخیر هاتی برنامه پیکان تیوی جارا کتی خیر سلامت که کعمت کرمانجی پرسم مجی و شیخ بزنی را جاو پرسیت انشالله توردا میوانن می قدر بلند و عالی زمان دا زانت هنه از اینها پاش وانا بابدم ناس کرن کسی که کرمانجه دزانه آنجی بزراوه خباش دزانه دکاره زراوه دنجی فهم بکه امی پاشی ویج ماموستا بپرسن برز رمضان تکاریش مرا هنک درباره زمان شیخ بزنی دا آگاهداری بدیش کرم اخه بسا کرد کاری هنک آگاهداری بدی من دست پیکی سلام را ایسین آکیل کرم فره قدیر بلنداله هیلی من کیم او فیلم دوکومنتار gerçekten فیلمی هینی خواجوی که حیا گاله قال شیخ بزنیه کرده یکن را پلاتفورمی کردن آناتولیا ناوین سرکفتن دوازم هرچی که کیجی لسر تلفن و کامپیوتر خوی ای شاندنه زندیه سیر دکاری راانه جی سلام دکارم ایما جای وزانین که شیخ بزنیه کیه ناوی جاکو دیای وقتی و دو جمله دو هاوکانویش مو چرخ سر پرسیتون که کعمت آن تاریخی ما حیای مرو و زلالی نیای و زانستان در 100 سال هفتان وقت ساسانیل 5 عشیرت گورا یکی که بازنگانه هرچی که کی الفبای عربی دزانی خاص داوزانی که حرفگل بیدنگ دیای و نوستین را حرفگل و دنگجی حرکه هستن یعنی آ او ای گل حرکه دنگ دریای که نو عشیرته مریای و نوستین نه دیای و نوستین وی شاخو شیخو بزنو بازنو بوزانو انا گیجا درو جدیو دانه لایمه ایمه بازانین بازینین
هینی ایاستن لسر هینه لکیه کریشه شیخ بزنی لکی یعنی حیای مرو زان ناسکل و آقادمیسکن لسر زانه شیخ بزنیه زاروای شیخ بزنیه ننوسانده لبان نهات یک کار کردن همان نو زان ناسکل دیشن ای زانه ای زاروای شیخ بزنیه بالکشه دیشن که شیخ بزنی در نو زاروای کردی لسر خوی زاروای کسن گوراندنه دنگه زانه بزینی هم ورد زانه پارتی و هم جورد زانه فارسی نورست هستن همرنگی زاروای بزینی فره ورد کرد فیلی ورد کلهوری هست یعنی ایمه کرد خار کرد باشور دیگه و شیخ بزنی و کلهوری و فعلی همان زانگل من فره نزدیکیه که دیالوگ من ورد یک هست همان یک فهم دکن ورد یک تسر کردیم زاروای من هم رنگی ورد کرمانجی جی هست ورد هورامی جی هست ورد سورانی جی هست یعنی چه کس که زاروای در کردی هستن شیخ بزنی گیر خوی توب کرده دیشمو قصار مته فره دریجیو نکریم سپاس کنیم بری که ام میوان خی سیامین هم نی استخازم رمضان مگود هلبستوان هلبسته کتی تایا استخازم تو بیجی جمره زراوی لکی بخونی جکره مخه هلوستای من فریه کان اگو خوینم بتم یکی لسر قلیب چار کردویم او خوینم دا گرد های منه ما فره خواشیان ویهات ویشم که کسا که ای هلوستا گو اثر اینا را گوداری نکرد نما او خوینم راتان ناوی آسمینه من روژی داوچم جی دیاره بیدنگ و بیحس آسمینم دسته که قلم گرد جیو معرفت جاخویه قوله نویست ای هلوستا بیدنگ و بیحس آسمینم چم هست چم ایجنی گی برده سوزاندم برشاندم خاشاندم لور چویم کز نریم میکویم فریام چیم وک بهار و دومان بیدنگ و بیحس آسمینم وادالت هنم تام گرد قرمیام بی تو نحویام دستم جا تو نوی جان کرده جانم بیدنگ و بیحس آسمینم قیراندم دنگ نچی و کسی شو روژم تاوی یکوی جا دستم فلتیا دل شادی داواری تو عجوا و گرا و ویرسکا لبند تو نیچم باشونی بیدنگ و بیحس آسمینم سپاس کنید دست و میجیتا خوش بن ام تخازن میوان خی سیامین جی هینن مگوت زراوه لآنا دولی ناوین و کردستانه یعنی آنا دولی ناوین منیاتیره که بچوک کردستانه نهاجی میوان خی سیامین بریز سید ما کسکین دعوتی سر اکرانه بکن بریز کسکین دو خیراتی برنامه پیکان تیوی من خیر دامیا شما تیدشی شما خیرامیه از پیکان تلویزیون رو سپاسی خو کنه همیشه من رازوش من روز من دعوت کرده سپاس کنی امری سپاس کنی جبر کو بیشتری برنامه ما بون کسی کو سعید ما کسکی ناس نکه است خازم کرتاسی بیشم اندام حرکت اسلامی کردستان هولندایه بری ویجی بر اندام وکیلیتیا HDP یا اخسره بو و هولندا دجی بری ویجی رهبرکی پیکانه هولندا بو جارا قدم بخیراتی سیدای هیجا از خازم سیدا تکاریج مرا کرتاسی هنک بحثا گندن اکثر بکی چه قصد دملکی خبر دادن و چند گندن تکاری هنک درباره کردن اکثر دا آگاهداری بده
کسی کلمه گهدار کن. از سپاس کنه اول هیجا از سفت ورجان حواله که سرده کویان ده یک زندانان ده یک تورا نا کرونا مجادله کنه تیدن سلام کنه همه طور گرد اینو همه درمان نکو کمی نکو بازار ده آخ سرایی ده خاص چورس دوستی نی دو کرداسیه نیمه کرداسیه نیمه دملیه مامانی که یعنی نیمه کرمانجی نیمه دملیه خاص دست هوت دست هیچ دملیه دست هوت دست هیچ کرمانجی خالی کنه فقط یک انکی زان خود سر وندرت زفت چنیه تینه کماسی استا نامه و دین و نامه و مادیات تیده اسیر گروتی تیده که های بند دستانده نیافتن زانو خود غالبی که کاند خود قالی نکنه وانو زانو ما چیکو یعنی همه زانو که دو تیده این کار کنه ولد پارزی چیزافه ولد پارزی هسته مثلا دموکاس آدای بیا هده پر ایا دونمو گزاف زور به مادی سقاس 5000 رای گروته یه بینه که سربست پروپاگاندا خو کردی دولت هر دسته دیجه مثلا خدا پار جهتی اینه دوی دولت خور آدی آفیس اینه هر جدین دارد کردی ما نواردن ماشو دوی که ما چند دوان دم ما میتام یعنی اسکر آمیانه حتی دری کردم ما پرو دینه خور چاک دمو که از کوتا زهره مثل از پار شاکره کول خور جمری اطراف که و دوری و وقت ما اره را تک تپرک بزوریانه وانی که تیتا نیویا میفهم باید فرقی دویم دم را ماش نود durum ana önüke ma uca hete kuli Cihan Bey hay mana yi velat pareze ko zede ye maji ma hani ki deste ben deste inkarcandı yani ye ki her şeyde kora viyarte her şeyde ko peravd ser siyaset vineni ma hani ki ben destan yine de سپاس کنی سیدا امی وگرن و مجارنا مجارم سر زمینه که اگر تو مساعده بدی از میوان خی چهارمین دعوتی سر اکران بکن میوان خیاره همسرو که پیکانه برز عبدالله قایه کرم خا عبدالله برز همسرو که پیکان برز عبدالله خیاره بخیراتی برنامه پیکان تیوی خیر سلامت نخیره دادم سپاس برز عبدالله دامازراندن پکانه لهمبری اسیمیلاسیون سکناندن راوستاندن یک اسیمیلاسیون جی زمانه پکان جبوی زمان کردی دخوازه چه بکه نه که احمد تو جیت ناو کارو خباتی پکانه ده بوید سریدا نه ام دماکو ام تبیشن کردن آناتولی ام بحثا کردن که ج ولاتی خ قطبی یعنی ام بیشن چافکانیا کردیه چافکانیا کردایتیل کردستان و کردن آناتولی جور درکتنه هاتنه یعنی هر هندک سست سالن ام بیشن جوی آخر درکتنه هاتنه ل آخا کدن بجه بوینه و تست سالنجی امبیشن به او چافکانیا سرکره پر او قوان نمایه یعنی تکیلی نمایه چوین آتن نمایه دناف خدا به آوه یکی کهونه شوپی خه ارگانیزه کرنه و خواستنه خه بپارزین و زمان خه حتی ایرو پر هندک پاراستنه yani zamana ki ambijin de velatta de Kürdistan'a da jî ku 7 salan herî hendik medya hatun nebu ekonomi bi zamana ki din tihat meşandin perwerde bi zamana ki din bû û
و بتانه کردی بتانه لمال آنجی ام بیجن لکولان انتهات آخفت یعنی تبن با شرط و مرجان دا گل کرد خاصیه زمانی خه بده جیان کرد Anatolia navin jveji hinek em bejin dezavantaja xejveji zêdetir çünkü jwe axa qutbiye hatiye ketiye nav gelindin û puanra perhendik mecbur maye tekiliyan çebike û tunav vê de jî xastiye biparêze ne nüfuseke hendike Kurdên Anatoliye و الجغرافيا كبتشوكش جغرافيا كجالك مزم بلاو بينا جيرسونه دا بگرن حتى افيونه جسينو بيدا بگرن حتى قرامانه يعني الجغرافيا كبر مزم كردهن وهبل دانا خب باريس يعني تفردا بيوستيه كيه Kurdên Anatoliye dixwazin wek Kurd kultura xwe bidin jiyandin, dixwazin zimanê xwe biaxivin, wek milletê din. Ji ber vê jî ama li hemberî vê yani polîtikayeke dewletê heye. Dewletê Kurdî bi salan qedexe kiriye. Nehîştiye bê axaftin. Yani bavarım hamu havalimet vi varida biranine khayane ev qada khayal ser Kurdi la Anatolia navin be anja embejin Kurdistan be her dereki ev ser pihatiyen Kurdan hene nahat tu heger dakhwaza kata hebe تو مجبوری خبر رخصتن بکی بی رخصتن تو نکاری تشتکی بکی یعنی به هلوستا کسی کی آنجی به هولدانا که کسی کی بتنه و اشنا چنابن لهمبریت قدخای دولتی هی تو پیوسته لهر دری لهر واری پیوسته هول بدی که او دخوازه خواه بدی بکستن Ez bi Kurtayî bêjim yani pekan navê vê ye, navê vê daxwaze ye, navê vê helweste ye. Ez bi vê navbere da ev gelê me li ser sosyal medya me temaşa dikin û mêvanên pekan TV ku beşterî vê programê îş dibin ez wana ji hemûyan silav. Spas dikinî Pirêz Abdullah Qaya. Pirêz hevserokê me jî got ez jî dixwazim dibare bikim kesên ku me guhdar dikin em belkî tek silafê nadin lê em wegî dibînin ez ji we daxwast dikim bername parva bikin ku ma bigêje pir kesa mîvanê me pêncemîn ku her pir kes ji we ji nêz da nas dikin kembênî li Anadolê kesê ku herî zêdetir Kurdiya akademîk Kurdiya baş dizane û helbestwan û televîzyon wanê Kurdên Anatolî navînê yekem Pirêz Qadir Çelik e eger Pirêz Qadir bixêr hatî bernama Pekan TV. Spasiya te dikim Kek Ehmed silav ji te re ji temaşevanên bernamê re û hemî hevalên ku li stûdyê de hazirin mala te ava. Mala ve java kumbun mîvanên me û ve bername me dewlemend dikir û hûn ê dewlemend bikin. Pirêz Qadir wek însanekî ku berî wê berî 10-15 salat ber vê li Anadolê bername çêkirine zimanê Kurdî ji zû ku mijûl bûyî û tu li Anadolê jî geriyî li nav Kurdên Anatolî eger tu bixwazî kes ji te daxwaz bikim ku tu profîleka Kurdên Anatolî novîn li ser zimên wisa Kurtasî herêmê giştike ji me re şîrove bikî kerem ki. Belki Ehmed 2004 da me li herêmê yani Anatolia navîn li ser navê Roj TV ve demê bernamek çêkiribû
بناوی کوشبرین 100 ساله براستی جی برنامه که دنگ بدانا که مزن کرد برا یعنی حرمه و تمامی کردستانی جی دنگ دا جبر که یکم بو جارا پیشی لسر ناوی روش تبی ما برنامه چه کرد بو و جارا پیشی لاناتولیا ناوین به رنگ و خملا حرمه جی برنامه دهاته چه کرد مجقر شیره دست بیکر تیبی رامن جگند توسون برنامه دست بیکر کر شیره تشتی که مدیتی از خارجی کر شیره ما از دو چکانی خود از چوما کر شیره لی وقتا که مجبو برنامه همچون جدایتیه که پر تراژیک دید و دما من دی هری داوی از شوم برنامه شکر مدید که ایدی کسی که یعنی زاروک و گنجن حتی 20 ساله 25 ساله کسی که کردی دنگ دکه و کردی دیزانه نما تن انسان نافسال و ای به عمر مزر وان بکردی داخفین لی او نفشا گنج یعنی دو نفش ایدی ترکی فیزه بویبون یعنی تنبون مقابل نبره نوصابو خرشیر بره بدعوت او خواب گوبند او خواب بعادت او خواب هرمه کپر اوتانتیک بو لی مقابل وقتا کو املوی داری بون او تراجدی مر رستراز دی و پاشم داکتن گند قامانی و پیراجم داکتن چند گنده بالایی و دیسا خوشتی بیرامن مثلا گند کسی کوپیا بالایی وقتا ما برنامه چکر یعنی من حول دا که بکالا کر از برنامه چکر بلکه ما پنشش جارا رپورتاج خواب کاله را ما قد کر ما بری جبو کو کاله دکر ند کر بکرمانجه تینت شو ندزانی و مگوام دخوازم بزارو کرا برنامه شکن و تمامیا کسکوپری گنده که مزنه بلدیه جی و تمامیا گند خورد تکل مرانین ویجی پیشش پیوی کردی زانی بون او بیانه و هم در باسی گندن بلکا بون یک خوچ ساره لوی درجی روش حسابو کسی گنجا کردی ندزانی مخابن ام درباسی آلیه دن او ریا آنکاره و آدن جیره دو گوتن ام درباس آلیه دن ریبون جود که حرامی و گریدای قولیه جوی داری دو کرد دست پیده کر کردین هبو لی آسیمیلاسیون دست پیده کری بو یعنی دی زاروک کاب ترکی دن دکر زاروک دشاندنه قرشه و پیش دبستانان و فلان بیوان یعنی لهرم آکول جورا ری روشو سابو کردیتی یعنی کردی نما بویدن کردی کرمانجی تنه ده جهان بیلی و کلی لسر ننگابو لپولات دیجی درم یعنی روشکی تراژیک هبو گل گند آسیمله بون گل گندا تنه بترکی داخفین کالی خوش بکرد ترکی داخفین و گند جانبگان بطایبت لپولاتی و سابو پاشم در باسی گند زیبون یعنی هایمان و گند شیوزنه کردی خورد بو کردی بهیز بو قوت بو باش بو یعنی هی اخافتنا کردی و بیجم عدد کوره و الخا خودی درکتن و پاراستران نرخ نتوی گله که باش هاته بو پاراستن رحکی نتوی جهب او دیمنه کو ام بیجم 15 سال بری که احمد استکارم نهاج وره پیشکش بکن اوه وای پیش 7 سالان از بخواج نچومه ولاد لیت زانم کو آسیمیلاسیون سال به سال وکی نخوشیه که گران در روحیت و میجی و پسیکولوژی انسان مدا جی دگره و وکی اوکه که دده برخواه و دوخه که عبدالله جو بحث کرد طبعا افتشتا مره الهمبر اسیمیلاسیونه وک شخص نکارتش پرتشتا بکن یعنی برخوادانا دایی که کردشی نتنه چاره سریه که بسری و خیه پرتشتا که مره مال دا بساروکی خواه کردی باخفه جوان را بلورینه جوان را چیروکا بیجه بورا لخدر بتنه دنیای که کردی آبا بکلی مره گرگ ازانه بکل دروی ماله جهان که مزن هی کش بود دا قرطاندنا کرده همی سیستم چکری آبا کریه یعنی دبستانن پیش دبستانن بازارات تجارتیه
جیانا باجاروانیه یعنی قرمن اسیمیلاتورن وک تلویزیون آن وک رادیو یان وک چاپمنیه و سیاست ترساندن و چپساندن انسان به زوری خب شارتنه دکه دا انسان ما پر ایدی جبوکو سرنگاب مینه جبوکو برچینه منه جبوکو کاری وانج دست نره جبوکو راستی امبیشن تنگاسیان هیلا سیستم و نین خواهد شیرن در باسی زمانی داگرکران دبن یعنی جه ناسنامه خب شکل که نبرا خو ناسنامه دا مسافه شد کن لهرمه مخاب من رفش اوه یعنی دویم بیجن که اسیمیلاسیون سیستم دولت دایه و دولت داگرکر ان سردست شی پر جارا اسیمیلاسیون وک جوره کی وک رنگ کی تنکرنا گلام کار آنینه یعنی پیشی اسیمیلاسیون وکی جنوسید که سپی جنوسید که ویدن خستنه سانه دماغو بسر نکتنه یعنی جی او اسیمیلاسیون سدیصد انجام نه آنیه ایجا اسیمیلاسیون فیزیکی قرکرنا فیزیکی آنینه اویدا سانه دا مخابنم دنیا که ظالم دا دیجین ها جبو کو جوره یک یعنی چشید گل دنیای کم نبه همی بیولوگن دنیایش دستی وان چه تیدکن راستی دکن تشتی راستی اوه دوید یعنی گلک بجیل دنیای وان دانا به هر هبه پر بو زیده بو یعنی بالنده یک چوچکک بیجن ماسی یک ده آبیدا کم نبن یعنی دنیای هر جوره زندی جهه وان هبه و جیان خواه کاربن به امبیجن تنگاسی به ظلم زوری بردوام بکن لید هیلا داده تو دبینی به میلیون انسان سال به سال تین تو نکرن به میلیون انسان سال به سال جناسنامه خود دورخستم دار زوری به میلیون هزارو که کرد هر رو دبستان میجی وان تشوشتن نرخی وان جناسنامه وان جگریدان وان نتوی تیم دورخستن اوایا وکی سوچه که نایرن بالا کسی ناکشینی کس لهم بری وی ریاکسیونه که نشان ناره کسی وی رخمه که ناخه براستید وردا یعنی مرب او دبینه یعنی مرب عجمای دبینه یعنی تمام لدنیای همی رنگ همی جوره یعنی چه نبات به گیاه به گل به ماسی به حیوانات به او به جیه وان هبه بدناف آزادیه ده بیشی لملتک قدیم لسر آخا خواه که به 10,000 سال نوی در جیان کریه ایرو پیل به پیل به دنگ بیکو کس به حساتیتو نکرن لخبر دنیا جیتونه آن خبر هبه کس نخواهد تشتکی بکی اسکار وی بجم که کمت وی گاوی دما و نستیریم زیبا مالتا و جبوی شیروواتا امی هلوت وگرن سر اوکات جاره کتن استخازم برز اسین بپرسم وک دایکا که کرد وک جنکا کرد لآنا دولی ناوین رول دایکا چیه که زمان کردی به کرکی خم فکرم بده ام بیجی بینی بری که من اسین دنگ بکه هنک رخنتن تاوین اون چما دوا که خواه دنگ ناکنه ام تخوازن اگر کش دست بواره ام دوا که خانجی به زراوه خواه ام دنگ بکنی کرم که اسین تشتاکی گرینگه هلبت وی رخنه اصلا اجی تابیت اومن یعنی او تماده هیچ پاس به زمانی نویسکی به زمانی که تاوین اکادمیک دنگنی دو که دنوا کردی دا دولمندیه که کردی زنگینه که کردی جبروه اجی تابه و رخنانات اومه هرکس دو که خدن که هنرن ده یعنی امنا مجبورن گوتن خدا میشی بکارونن بلکه لآلی کرد اناتولی هند کلمه هند بیو اسیمله بون کم بین مثلا یازمیش که نمه بین بنویسن بخیرا مینامه جی هنه که مراغ بکن پرس کن بیجن بنویسن چیه اره یعنی به 1000 ساله که زمانی کردی بمپیه ایده پلچقاندن مثلا پلچقاندن
yani ezilmiş tavne magam mişmişej navrak ama jbo qara fam kire yani hatta hera hat mesela asimilasyona که پرگران سر زمانی کردی ها و هزاران سال جی زمانی که یک زمانی کردی دولمند زنگی حتی هرا هاتی خرسه دمش به هرا جی باره مد تنگیده گران تاوی اصلا اما باره خلقه هین گران تر دکنی که عبدالله جی قال کر که قادر جی قال کر yani لقلای که لجهان بیلی تنگی مایه لترسه که ونگه he asimilasyon zub zul laz لگنده قلای که جی لگنده جهان بیلی جی بشون کری yani maalesef ki داخل ناف گنداجی بکر که خراب ترک دند کنی یعنی هر کمبین تاینی بکر که خراب ترک دند مکن نکم له هم بری لقرشی ترک درد کنی ام نکرن لقرشی تزمانه کی دنیجی در کنی ترکی جی تبا زمانه نه yani mesela Avrupa jumelde insan me ek bar kire Avrupa jtijinin ya bir zamani ki velatik li bikor ke khara dand kine ya ji Türkiye به زمانی مثلا که مینا که بدم ترکیه به هلندی دند کنه یا مثلا چلشکی که مزنه براستیجی و نخوشی که aslında yani شما ورته است اما yani همیز خناس نکنی کم خناس نکنم زمانی خیج ناس نکنی دنوا تکوشنه دنوا مجادله کردا دا قسمه که مزن جانه خفدا کر قسمه که مزن حیاتا خفدا کر قسمه که مزن کرکه خزارو که فدا کردن یعنی تنه داغ بابک و کرکه خردن کن یعنی تو کسی ورنای جانی خیج بدن تو کسی ورنای جیانی خی یا شمه خیج تمام بدن کرکه خیج بدن تنه تشتیک ده خواستن تنه به کرکه خرب زمانی خدن کن و تگوشینا و مجادله جی سه زمانی ده اصلا کزدن کم که کلمه گداده سر میشی aslında az sayete ve mücadele sayete ettik. Mez demek bir zamanı xedden ki az ne mi bir zamanı midden ki yecib zamanı ki biyaniden ki bir zamanı ki yabancıdan ki ya hatta naha helbet asimilasyona ki grani ki mezin ser zamanı kurdi kir pir birindar kir yani minek ki atla goti her birani nekeme da nexwaşi ki öndürme da maye kembin dil şikasti ki öndürme da maye lej hura pşiva eğer ki asimilasyon به دست مته ایشه که اینه گرانه یعنی کل سین سرمس ما از خازم تشتک تبرد بیم تشتک آده بیرامن ام تشون مکتب بدر دانمارک جن که معلم دانمارک گو دم yani بیانی هاتن گو ویتنام لحظاتن ویداره گو از شما ماله گو از گو کرک هاتن جمکته گو کرک دانمارک دند کنه گودا که زمانی خبر سبت گودا کرکی بدرمغ گومگوتی شما ورد کی گوتی کی اوا کاز چقاس به زمانی خبر سب بدم از وقت زمانی خبر تخمه yani میشه گفت که رول دایکا زیادتر البته گرک و ببر رول بابا جله işte kültüra medat avka medam hinek her kese kazana Novastinne, babi خانه Novastinne جبر و بارکی مزنی سر دایکای وجه قال کر اشتلوی درب ترکیه دند کنه لا اروپا المالی خب کرمانج دنگ نکنه یعنی کم چه بکنی که کم زمانی خب بحث کرم بدنی سازی و دایک باو ایدن چه لازمه yani چه لازمه aslında yani va banker neme va xabateme va xabate pekanekti که قیمتی وانا ور زانین aslında il پیشی که چی برای منت مخایفاده ندکر که از بکرمانجی دنکن اما اوکا که مزن تو نام بدم مثلا نهایش از آزاد هستیم yani از دائما کی بکرمانجی یا زمانی خدن که نه ساجه کرمانجی تنیجی yani که ترکیجی فارسکیجی که عربکیجی چرکزکیجی که به زمانی خدن کردن ایخ آزاد هستی که yani هر چند سالن که از بیم 10 سالن از همه تو خبات اخی به ترکیه یه به زمانی گیدن من نگری از خبر آزاد هستی که وقتی که از کرمانجی دندکن yani ما بکر که خرب کرمانجی دندکن وقتی کرمانجی دندکن tabi پیسیم پر شیرین تنه یا مثلا مالبات نه هر ای و کر که خرب ترکی دندکن
کمتر مال میوانداره دو نبیرم چون مالکی ای بانه کچکی خد که کچکی بچوک 3 سال تا کزم بی چاوانی باشی در میسن کچک جبم زمانه که خورده چاوانی باشی حکا وانا پیت کنه یعنی پی خانه تونه اون به پی که خانه تونه به دولمندی زمانی خگ کرک خرا دنگم بوانا خانه بن یعنی لگوره فرهنگی ویکیپدی زمانی کردی تو دنیا دا زمانه نهایت دنیا دای دسری نهادای هیچی که زمانی میبقاش دولمنده که زمانی میبقاش بزنگینیه که خط پاریزه هرچی ما لینام خودان یعنی هر از آلمان الناس تکمی خد کرمانجی حمیس کرنه کرمانجی گدند کنه اجمرن تردند کنه یعنی خلک المتاع خودان عمل خنان خودان یعنی بانکرنا من دفعه داکا ال اوروپا جی ال ترکیه جی لکدرتان ما بن اجی وردک من مثلا کچکی میبچوکه ای 3 سال اینها بولند جدند که تا بولند جم مردند که از کرمان جدند که بولند چون اوه داری جدند تا به امجد زانبونی ودانی و روتین کنترل کرکای هنه اونگی بزن اونگی لا اروپا تجنه ای تاینه که صرف بزمانی خدن که پسیکولوژی و پر گرینگه پسیکولوژی و پر مهمه بانگا من باید ناو مالی خدا که چیر برجی و تکوشینه که مزنه به بوستن به پاشی بوستی بونه تشتکی پر خوش درد که ورده یعنی که کرک مزن تاونجی که بون 18 سالی چما زحمتی بکشنین که زمانی خبیبسن که کرک چی را تا کم کرک خرا دند کن به زمانی خدنگ ناکن کرکی را تا 18-20 سالی تاینه یه زحمتی که مزن تکشینه که کرمانجه زمانی خید زگماکی دنگه لا تکنه ناکنه مثلا از درس تاد مهنا تلفظ رونانه یعنی زمانی رونانه کرکی کردی تید رونانه و بانه گستم کرکی کردانه بابن پر مزن از ویش بیم ورکه مری کمنی پرست که ایتای وقتی کنچون ترکیه و کشکای ترکن زانه کنچونه گند نه ترکیه نه آنقره نه سموله کنچونه گند بوک çocuk zahmet çekmeyecek mi zorluk çekmeyecek mi ya مگو والا قصر مثلا که جواب البام تیم از نزانم یعنی براستیش از نزانم که از چین جواب بدیم کم قاله زمانی کردی دیگه نیج ما هر کس وام فهم نکه یعنی اشتباهی سیاست دیگه و یا اگه سیاست و چی یعنی سیاست و چی سیاست که خوش سیاست که درک بوه ما تنگ بفکرن یعنی که کی گوده سر ما جک گند نسر مرو بین ما قاله بکن ما کد بوشه نرن زمانی که پر خوشه زمانی که پر بهستیاره زمانی که مثلا یعنی نگاز کردم تنه است اما براستیش که هر گاز کم نو زمانی کردی از میگم وقت چه زمانی که ونی خوشه و زمانی که ونی دلتنگه دلزیزه اما زمانی کردی پر برین داره کم گیب هف یعنی به پراتیکی خه به دانکرنی خه لمال خه مثل مکتب متونن زاننگه هم متونن لی ام دکارن هر مالک خه بکن زاننگه هم نویسکیجی بخواه بونی بخواه تنگل سر بسکنی مکتب خط مال خطا چکنی یعنی کم کور که خب پرورده بکنی حتی که دبستانه مجه آواده بم سپاس کنی پریز رمضان جومرد تتیک از دویم جومرد هم جومر نویسیه نزانم کجان راسته از بیجم جومرده جومرد لهای مانه دیتونا تا دو چوی تی زارابه شیخ بزنی چه قصده دنگ کرین چه قصده قصه کرین آره نوی من با کردی جومرده اوه ویشم لحی منه حی منه و لگرد حی منه ویشین نزدیکی سو 14 هستن 29 دی لحی منه نو سنر حی منه خوی دی ل پولاتلی 14 جی دیو تاف قول قون یا اینکه قول ویا قزا و دیو انگی لبان یک سو 14 شیخ بزن هست دی همسه یکن لهیل یکن لکیلک یکن زانمون یکی که کلترمون یکی که چوه زمان yani زاراوای شیخ بزنی چه قصده قصه کردن های مانه در دور های جیک و شیخ بزن ندجین
Yani Yani Türkiye zedettire, Zarafe Şeyh Bizin zedettire. Ay gala zaten mamoste Ersin u mamoste Qadir jî Abdullah jî gî özete kirdin gî vitin haya 1990 îme gîle diyawîn televizyonî ji navî, radyoyî ji navî, sosyal medyayî ji navî şew gîle ser yek tûbrayî qala henasî dikirdin, qala vitin dikirdin, guranî re vitin, vazî re xwestin. Ay gala tiştan çoyî ji niye ja noser û noda ve diyo gerek ji ver ekonomiye, gerek ji ver xwendin û eğitime millete bar kirdine ve şêre ve Ankara. Ay gala generasyonê nû ve Şeyh Bizînî newişî. Yani nawzikî mandûsûzî min xwem jî dötkela xwem jî hestin. Elî re gid vere ve dan cerîşin, televizyona re ken ve Tirkî rîşin. Rawe gencgel man nêzanî yani heya min tehmînem ke wî şekilo çî heya 25 sal Şeyh Bizînkî firê kemdawaya ve vitin û xwendin. Spas dikinî Birêz Seyid me Keskin ez dixwazim eyne pirsêj te jî bipirsim. Li Axsereye çi qas zimanê devoka bi milkî an jî zazakî tê qisekirin? Spas dîsa şima têdin rê Omê razî o ser hêşte û poncin re hêşten re peyk zaf Kurdasî qalê nekenê. Nikê kyan de diwan de tu şonê tê de Tirkî qalê kenê tek tûk yekizanê xwe qalê kenê hestê gîcî tê niye. İta gavanê heval civa mesela hevalê Comer civa Ramazan Comer ye televizyonu işte ye mektebe zarar xuzapte. Ver can pil doğuda duandan işte ro Kurdası qali kerdene xortancı dor goş şeyle ser sanı gibi işte verin çıtobi vatene maç goşer ama öcarama ser zanı kudurun dertene. Mesela Tonyane veyvandıcı یک شون بربی شون یعنی مثلا علای اونجانه جانی و خورتانا طور جالای اونتنه اینی که نامه و دیناتی ده جرا اورنی سانی که کوچک کن گچی علای همه زافه ده یعنی کوچک چو بیا آمیو ور Spas dikinî Birêz Seyid Keskin Birêz Abdullah Qaya vek pêkan hinek kar xebatê me li ser zimên jî hene yanî me dest pê kiriye em dersê zimanê Kurdî diweşînin wek sazî xêrî ji vê em dikarin çi bikin ku zimanê Kurdî bi hezkirin bidin însanên me zêdetir mêla xwe bidin ser kurmancî û kurmancî xeberin yani xêrî ji li ser sosyal medya em ê çi bikin wek sazî? Niha Kek Ehmed Esîn tiştek got li ser daxwaza hevalên li ser sosyal medyayê gotin çima û bi devoka xwe deng nakin em fam nakin. Di wir de aslında Esînê cewabê wê jî da gogo Kurd xwe nawestîn. Niha Kurd yani em bêjin Kurdê Anadolî 300 salin ji welatê xwe derketine hatine 300 salin ew ziman li vê dere parastine îro em hatine rastî yani merheleyeke pir xirab yani ve got ez dubare nekim zarokê me Tirkî daxivin Kurdî jî nizanin niha tivir de em ê çi bikin yani rast e devok mühim e ama zimanekî me standart mecbûr hebe ji ber wê jî em nikarin bi devoka
Anatoliye bu axıfanancı benifsinin anhatı ve demede Kurdan hakkı ve tünneye. Yani Kürden Anatoliye Kürt hemu zamanı hastıkır. Tıvırda şüphe tünne. Ama yani emrutinin jiboy zamanı hatişteki tıkın nakın hatişinin neşinin. Ha eşandın tünne. Az yeko ev havaleko ev daxwaza kiri ez bebişim. Yani netişteki zahmete havalno. Naha yani Kadir tınav medeye, Kadir helbes nivîsandi. Helbes cüreye edebiyatı heri zore. O yek astızanın Kadir Tüccara Kürdici ne xwandi. Yani benge haxe Kürdi Anadolu'ye. Ne tişteki dine. Keseki Kürdi xwandi tünne. Yani mektep tünne bun. Sazı tünne bun. Ama ha eşandı tıvırda mühime. İro gerek her şahsi Kürt hinek ha beşine. Hinek fer bebe. Disa esire az minake bedin got yani az çüme saziye ke lüye dere dayike ke ramıp Türkiye akıfiye ve az famnakine Kürdi ev akıfiye min ev famnakiriye ama me kararak dayı ku azı vi zamanı bevisim. Problem tevir dayı em bejin vek şahıs ev kama eve ev her tim ev keketina biramın hevala kimin jvaneye heye kal ki vil hazar nesli çalan yani salin çeli ve de melgun devan kasek bir Kürdi nizana jandarma hatiye liyeki tigare ama yeki bir tane bir Kürdi bir Türkiye zana tane yani yek hep ya evjinel gün bu ya jandarma hatiye Türkiye ta akıfe ev fahm nakin yani evj derk etti peş havilda yek beja em fahm nakin asker yani kumandan evan per hers buya rabuya ev biriye işte vane goti ezita sürgün kim İzmir'i. Bir her İzmir'i. Tu çavap Türkiye nizani han tiştenci gotine. Na tu go kal kemel İzmir'e 2 salan kadna akıfiye. Kri inat madem az bu zamanı xavun min limen texin hun min sürgün tikin go herkesi ev lalt zaniye. 2 sala sürgünye da dura rojake İzmir'e le centru rasti gündiye kxate. Ev pe Kurdi pera taxıfa ve deme taxıfa ve zaman zanın ki ne lala. Yani İro Kürt em zamanı hastikin o le em tişteki nakin. Ez bek şahıs bişim. Em demek o yeki Mardin raba axıfın kelimeye ki fahm nakin em devje bertedim. Ev inat tamada tönleye. İnat ev inata. Yani em fer bebe. Em alfabeye tzanın alfabeye Kürdi a Kurmancı ye zarave yedinci be Türkiye hemen yeke hemen. Yeki insana ki be Türkiye tzana dikara li serve fer zamanı bebe. Ev yek ya düdü naha rast per mühime. Mal da zarokan ra pekırkan ra be Kürdi denkirin mühime. Ama az ve bejim ev Kürdici asimilasyona halas nake. Em vej baş bızan. Az nabejim mühime mezekim. Em tişteki per tabii tıxasın. Em tişteki per insani tıxasın. Yani devleta Türk li jiboy Türkiye'nin li Bulgaristan'a çı tıxas? Tugu Türkiye bibe zamanı perverdeyiz. Bibe zamanı mektebi, bibe zamanı resmi, bibe zamanı pazarı. Emcivet hazın jiboyi Türkiye'nin Yunanistan'ı Rojava'yı Trakya çıt has devleta Türk aynı tişt hastın. Emci aynı tişt hazın devleta Türk. Yani devleta Türk jiboyi Türkiye'nin Bulgaristan'a Yunanistan'a çıt hası emci ve Kürt li Türkiye ve tıxazın. Em perverde tıxazın. Em tıxazın ekonomiye xaji, kolane xaji, sokağa xaji em be Kürdi bağır. Ha, ev ne bu? Ev ne bu? Em xanne karınca asimilasyona halas bekine vanno. Ne mümküne İro. Yani tıvırda
وتی تجربه مهین baştır ve tedin nişanda yani من demek من ilkokul xalas kir لگون deme elektrik tünne babam yani onu bizanın mamosta tahatıl nav gündan tegarin و demek zarut bu Kürdi bağıfın ev cezat kırın lete xastık nizam Kürtçe konuşmama kolu bulmama ama demek elektrik ketekinden yani televizyon keten navmala o zaman televizyon ji terkibu İrotta her mala Kürdi da yani asimilatör eke yekü ve malbata asimilet ke bunha heger em vana hamuya pekninin em programak vısa nadin berhe em nikarim ser bikevin yani Kürdiye ji asimilasyona xalas bikin yek bunu bizanın dema darbeya 12 Eylül'de kanuna derhastı kanun numara ezne şaşım 2023 bu. Navi kanun ne da ne tgo Kürdi. Tgo pe zamanı den jebili Türkiye pe zamanı den mafi ve şani. Yani Türkiye ne tgo Kürdi kadahaya ama jibili Türkiye به چه زمانی وشان بکرن به چه زمانی به آخافتن او تعریف دکر و کردی بو جبر به قانونه تو کسی نتکاری نه لسازیان با آخافه نجی تشتکی بده وشاندن و دور را Turgut Özal yani çend salaşında ev jmeriyeti rakir nha به şekli est be mal kolan bazar ekonomi perverde o bürokrasi heger ev Kürdi nayin meşandın zamanı mej asimilasyona halas nabe beguman ev netişteki per hesane yani dem lazım jera kar lazım jera xabat lazım jera peviste em ve bidin berha ama iro tmali meda em pizaro ke khara به کردی با خفنجی پر مهمه از نبیشم نمهمه لی است بیشم او هلوستا دولتی پیوست جوله بی راکرب یعنی او جی تکوشینا که خباتا که پر برفره پیوست گجمره لازم که آنا نابیان اما باش بزانن yani bir tane bejek azil qada ki ve xabate bidim meşandın az ve zamanı xalas bikim nabe az disam belki bir dirişkir az minaka kadım bidim havalnal ve se zaroke me Suriye hatubun se salbun Swed bun u ders Kürdi tıxandın Arabi yani Suriye Arabi xandı bun hatubun se salatalı Swed feri Swedi bun u Kürdi kitsa em rojeke Stockholm şirunuştu bun her se o medit Swedi taxfına yani mezekin zamanı vani perverdi 18 saline vacivanma yani da 8 saline 3 sal hatına demek ki 15 sali bu hatına İsveç u Swedi taxfın İsveççe taxfın Müjde Türkler mi bu çima İsveççe taxfına yani onda Arabi kullanın bu Kürdi kullanın goyek Facebook amat Swediye naha ma Arabi barda çünkü Arabi tüne naha bu amnaha nafilin amnaha roja 8 saatan İsveççe tuxinin hafta saateke Kurmancı tuxinin evci ternake o vallahi avkamaji Kurmancıya maji sosyal medya nake işte gidin nake naha yani zamana bir şekli nakavan nevciyani خلاص buna hatına yamahabe. Ezbeti bejim jiber veji est bejim yani her kar her işek am jibo yivi zamanı bakın per mühime
اما ام ویج بدم در يعني برخه هدف ما اوه يعني هر قدا جیانه دا ام زمانی خب باخت. سپاس کنی پریز عبدالله. ام ایدن بروا قداندن بروا پروگرام توکرن ترنی است خازم پریز قادر از هینم سر پاشیه است خازم اسین بپرسم اسین تا رمضان جی گوت دل گندن های من شخصی جی تو جی چخ بوی تا belgeselek çekir min kiyim bavera beraber hem kurmance Kurdin zaravaya şıkbızını hem jî yeku xalqal quliyek tu bidi ber hev çi lazım e ku em bikin ji vira şinda vaz zimana bandana vaz zimana yani tamam ma hêla devlet hêla asimilasyone fêm bû yani vê çaxê li mal em niha li Awropanî لأوروبا اگر 5 کس گشتن هف تکارن درس زمان کردی هین ام واجی زحمت واجی ناوه چه لازمه وقت سازی ام پیکان یدن ام گشتک ام چه بکن yani ام جه خلق داج های ما ده هین اون اوکی اونین هولندا مصاب کرداسی زحمت خه از سفت سر شیخ بزین سر نوی شیخ بزنی تشتک بیم در باسه وقتی که من belgesel tavakır که من دوی که وقتی که دوگاه همش کرکی هات نه از شاندم حتی کرکی که شیخ بزینیا از شوم کرکی چه من tavakırım شیخ بزنی لو دریج دین از هاتم موقع هوانم جو اونج شیخ بزنی خلاص کردم گوچنگ موقع نوی نه شیخ بزنی یعنی نه بزنه بزینی یعنی جزانه بونیته نوی که پر خوش است نه شیخ بزینی yani Kurka 10 salat bervekşand 8 salat bervekşand ev belgesela Kurka küçük rejimi röportaj kuru Kurka küçük şey به کردی دندکرن لیج سدی س کردی و سدی شیسچی ترکیو yani گرینگی مهمه که لمال به کردی دنکن yani نها از مگویا حدا که اکادمی مچتن حدا که مکتب ما آواتن مجادله تکوشینه که پر خودشی هیا هلبت هر کس تکوشینه ویج بده لی تشتک استویم مثلا وقتا گویی که احمد کارن وارن نوبره هر زمان دانه میهنه اکل سر زمانی کارت کنه هنه ما خب وانگینن یعنی که خیاندن ماجی که چپ دست مدهات امه بکنی درک وقت پیکان اصلا سر و داستن یعنی و چنگ ناو گل داب روشکاندن بدن یعنی چنگ لهر مالکی چنگ اکادمی درک چه بوه یعنی چنگ قلم و تختک لهر مالکی هوا درک ریبری و پیکان بکن پیکان پس کرم بداستن یعنی پیکانی باری پیکانی وقت سوک خواهید که باری پیکانی جبارا گیو گرانتر است نه یعنی خب زمین مثلا ریبری دیگه به تایبتیشه درکم ببینن حس کردن وقتی که مگو اون چما به زمان خدنگ نکنه درکم بیشتر حنگه نکنی یعنی درکم به زمان خیلی خوش بینی که ما زمانی می خوش بی خوش وره به زمان خدنگ کن یا چون که هنر می وانجی هنر یعنی ایور بیشتر حنگیت کن تا به اوجی از هست وانجی فهم دکماست نه چما به کرمانجی دنگ نکنه و خوی هست کنه اما یعنی کیباری کرمانجی مثلا یک هلبست رو با کردی دنویسن دلتانه کن و که قادر یعنی او هستا هلبست کردی دا چنگه پیسین و پار باکن یعنی یک جی ام دکارم ویسانی خرا یک جی دنگنی یعنی خیلی دکارم به مگینن به پیکانه گینن کامرونن و هفرا قراره بدنی که ام چنگ زمانی خب بپاریزنی مالا خب بکنه اکادمیک و تکوشین السر زمانی کرده ام چنگ بدنی ام چما بدنی اصلا چما تشته که پر مهمه یعنی تو ویکر دایت چما بکرمانجی دنک دایت امان دنا چه فرق دکن یعنی اصلا فرقی و نزانه یعنی بمانی و درک ام سفتش خواه حز بکنی زمانی خواه حز بکنی
که ما حسی ذاتن از زمان نوان داده و زمان آوا به جنوبا سپاس کنی ام تخازن او که تا گوتن انت پاشی بری که ام خاطر جواب بیستنی توانا جبی ام جیب شنده در باسا میوانه گیتن بنی آره یعنی حوالک مساج تشینن که به نواج مرا مساج تشینن هنه البته هم نکنیم برسه و هر مساج که بدنی از سپاس کمش گشتکارا هم جبو سلاو وان هم جبو هست وان خوش yani xabatê pekane ez pir tecibînim lê divê xebatê ser zimanê Kurdî hîn pir bibin. Banga min ji pekanê jî ev ez ji komisyoneke pekanê de ez ne rêveberê de me derê em rêberê ve xweş bikinî. Ez ji we re jî ji te re jî gelek Ahmed spas dikim, ez hevalê stûdyo ji te silav dikim. Careke din û bi xatirê ve. Oğur be serçava spas dikinî ji ber ku hûn beşdarî vê bernama girîng mühim bûn. Malata ava. Rêz Ramazan li Haymane li Danimarka çi lazim e ku bêkirin em zaravaya şîxbizinî berdewam bike êdin nemire û em jiyankirin bidin. Yani li Danimarka tu li Danimarka tim ez dizanim Kurdên mê şîxbizinî li Danimarka hene eger pênc kes bihevgin معلمك جي ماموستك جيرو بيدا بقى درس زراوه شيخبزني بيدا يعني ام چما بيناك والله چما بيناكن يعني اوه نزانم يعني ايتما شرطه و زانه خوی و زانه دایکی خوی ايتمو خواندن شرطه یکدن اسیمیلاسیونه يعني فرزیلو من چون وکندن زیادت که خم چون کردم قال دوازم که قال اوه وکردم خم چون کردم من را زانه شیخ بزنیه دلسوزم سکم دلسوزی جیره جی هرچی که کی گوداری کری حیا جا آده پازاری و سرقری و مرزیفون و سامسون را گیریشم ilk generasyonu Bapirgel û Dapirgel û Pîrejin û Pîramirgelî me generasyoneke mirdin ferê tij werdi ku ferê kul werdi xuyanda min hewsanek goranî vitin ke çer zanin qeydê û kerin raman rastê û kerin ke îme jî lê we xawendarî derkefîn min xwim henasîgel yanî çîrokel gûr dikerim ve zanê şêxbizinî جیروژا پلاتفورمی کرده آناتولی ناوینجی که دنگم دچوه وکی گیریشم ای چیروکی هناسیگل اجی چرغ آنیماسیون دکرمه چرغ چیزگی فیلم دکرمه که سیره وکرن زاروال من ایک جنراسیون نوه نیزانن وزانه اما که سوسیال مادیا ده یوتیوبه و کرد آنیماسیونی که خوی سیر کرد و کرد حوسانه که خوی سیر کرد گرانی که خوی سیر کرد خوشنیره چون من جای فری پوزیتیو وینال گرتم ملتی من یک خوشی خواندن نیای دویجی الفابای کردیا نیزانی یعنی من ده حق شیخبزنی خومان دیشم دنیسه آرامه 2 ساتر جیر خوینی فهم نیک هریری لیکی چونو کردم را دوسی هلوستان قریب چال کردم ری هلوستان مجی کمی 3 یا 4 ویشه قصه کلمه که یان جا ویره کردین یان جی در روزناتی نیای و کار کردن نیای و قصه کردن 3-4 کلمه تکرار زندیر به کلمه لر کلمه رنای هلوستان ما که تکرار حزینه زانه منفریو یعنی شیخبزنی آسیمیلاسیون یعنی زور که وستنیلین یالنز ایمه چون داو کرین ایمه هواری راو کرین سنی تنفسی راو کرین سنی تنفسی و کلتره دو و گورانیت دو و هناسیت دو و موزیت دو ای کارگل امشو هستن زانه ایمه در نو زان جیهان
ها مگرو ها مگرو یعنی لیو خوانداری را در کفین گزانه من مگنو سپاس کنه است خازم تو هلبسته که خود جی خاطر خج ام بیجن یک بزراوای شیخ بزنی دند کن بخواستی شکرم من مزگانی هینی جیورم ایگالا موزیه من شرد کهین حاضر کهین را کردگل زاروال آنادولی ناوینگی حوالی که من جا گنده کوسی هستن هلوسته شرد کهین قطعی که و شیخ بزنی قطعی که و کرمانجی انشالله تشتن چوشی ایجنوی را ایما daha نزدیک یک ورا کری ما دیال کرمانجگل و شیخ بزنیال در نو یکیم در آنادولی دو از این که وی تشت کلتورگل حلقل ما نزدیک یک رو کردیم هلوسته که من بخوینم نزانم کار شر و خراوی گی چر دوین در نو چرخی نه پارتی دزانم نه سیاسی انسانم من انسان تو دزانی کار امرو نیدم بسوایزی مقاط دمم نشکنم قولی نه سنی نه شیعه و نه جی علوی انسانم من انسان تو دزانی در کفتم ریا پاخاوز و پیایی جای ووست ونگر سر و که خزایی نه فریت علم کرو نه جی فری شرینی انسانم من انسان تو دزانی هر تشتی که من دزدین و فندفیتیکی حوسانک و هلوستا و گورانی نه فارسیم نه عربیم نه جی ترکی شیخ بزنم تو شیخ بزن دزانی سپاس دکرم افجی سپاس دکرم بالا تا و سپاس رز سید کسکین ام هاتن بر داوی هاتن از خازم داوی جبوی کردن اخسره جبوی زمان دملکی زازاکی چه دلیته ده هیا کرم خا اکرانته و میکروفونته کرم دنگه من بیست پرز دنگ ته جارمزه که اره دنگ مته دنگه ده نه سپاس بانگوی من کرد آناتولیایی برجی اکسرایی قال مرال اکشنر هستم مردم زان ما شرف ما یوانو شرف خود نیوه چه ده خود چنیو نه قال یکوانه مرال اکشنره Peki ma Kurdasyan zanı mazanlıyor homeno zandamı. Home vano ki mişmare ardu azman ard meydan. Ve mişma ardı meydan kabile mişma mübraşti. Mişma her yeri başka zan doğacak mişma cihdi galibi ki mişma çebizane mişma şimdi merdan dibiri. Ve milleti Aksaray'ı ne demek kalan و ahmakan و şeyhan dinciyan و demek خوش اوره demek millet خوش اوره demek قلب خوش اوره و demek din de خوش اوره و demek مردم شوره ماره مردملگی لازمه ما insan herkes insanı dini خود زان خود رنگ خود جنسیت خود چه بنوه بو yeter ki o merdum insan bu زان ما شرف ما و حیثیت ما و همه نوزانده ما موهیر آیت همه وجود سلام و گرم امجی سلام رز شما تیدن رز سعید مکسکین رز عبدالله خیا اولا مالوان آوا و بشتاری برنامه بون لی بار مجی هر کی دچه گراند به بار پکانه گراند کنه امجی دزانم بار ما گرانه یعنی لسر زمان کردی ل اروپا
هم وک سازی هم جی ام بیژن سری لولات اوروپا بدن جبر کو کردی بدن خواندن آنجی ام چاوا بکن کو انسان ما کردی حسکرم بدن yani Kek Ahmet o zamanı insan hani tibejin klasik hebunaviye yani ev tişt megoya Kurdan xemsariye ke hayy per mezin heye naha her roj insan kelimeye ki bevise seset şestinç kelimet ki jha jiyana me rojana hemen em haysit hafsit kelimeydi ki yani ev bengeh jî Kurdên Anatolya navinda heye yani Kurmancıya az ser Kurmancı bêjim êdin nizanim zaravayê din yani Kurmancıya Anatolya navîn ji em bêjin ya standart Bedirxaniyan wek standart hilbijartî ne cudaye bi tane hinek em xwe bêşin ji bo ku em bi gelê xwe bidin hezkirin jî bi rastî em dikarin programan çêbikin em dikarin animasyonan çêbikin tabi va îşa jî girêdayê hinek imkan heye yani girêdaya imkanên maddiye ama em bêjin yani ne tiştekî per zehmet e fêrbûna zimanê xwe ji ber wê jî em jî insanê xwe dixwazin bi tenê dest pê bike yani destpêk dibêje niviyê kar e te dest pê kir te niviyê karê xwe kiriye û tu dikarî niviyê din jî bikî madem îro em rûtinin li ser zimanê xwe teaxivin madem em rewşa wê duruma wê îro em rûtinin pisahatan li ser deng dikin pêwîst e lazim e yani çareseriyek jî hebe çözüm hebe û çözüm jî ne dûr e hem em bêjin merheleya şexsî da em dikarin her roj kelimeyekê fêr bibin qada din da jî em dikarin saziyê xwe ava bikin saziyê xwe bi qewet bikin da ku em daxwaza xwe bigihînin dewletan yani bi tenê ne li Tirkiye va her çar parçeyên Kurdistanê ew mesela heye niha dewletê ew kir bike jî mecbûr e bike jî niha dixwaze beşên li Artuqlê vê bûyî dixwaze bigire Kurdolîş û niha qerarak daye dibêje ku dersên Kurdî ên li Artuqliyê bi Tirkî bibin yani va heqareteke bi rastî her Kurd her şexsê Kurd lazim e li ser ve hinek serê xwe bêşîne ama aynı devlet qeraraka din dide dibe ku beşê dinê filolojî mesela Erebî dibêje ku salekê telebeyê wan salekê Erebî bixwînin fêr bibin dûra bi Erebî bixwînin yani ew ji bo Farsî jî wisaye ji bo İngilîzî jî ji zimanê din jî ama bi tenê ji bo Kurdî ew beşek vekirî dibêje nav map Kurdî nebe yani va tu bifikirî heqareteke mezin e û tu Kurd jî pêwîst e vê heqarete qebûl nekir û bersiva wê jî fêrbûna zimanê xwe ye fêrbûna fêrkirina zarokê xwe ye kurkê xwe ye û hevildaneke em nabêjin rabin em ê tu du deqeyê de vê qerara dewletê biguherin na ama em dikarin hêdî gav bi gav her roj hem wek şexs hem jî wek di nav saziyên xwe de em dikarin tiştekî bikin ji bo ku xwe em ji vê heqaretê ji vê fediyê xelas bikin ez wisa dibêjim û li ser navê pekanê jî dibêjim yek dîsa me guhdar kirî mêvanên te hemûyan spas dikim û silav dikim ez dibêjim îro Kurdan zanabûna xwe zêde ye hişmendiya li ser zimanê xwe per zêde bûye li salê nodî da li Tirkiye weşanxane yayîn eviyek bi tenê tune bu hevalno îro li Tirkiye
belki 20 veşanxane hene, 20 yayın hebe hene. İro li salê nodî kesî netikari Kurdî bixwîne. İro xandewanên Kurdî hene. Kitabên Kurdî tên firotin. û Kurd bi zimanê xwe dixwînin. Yani em hatin evê merhelê bêguman asimilasyon ji aliyekî ve devam dike ama li aliyê din jî pêşketinek wisa heye. Yani salê nodî ê ku Kurdî tu xandin tu nebûn ama Kurdî zêde hata xaftin. Yani em bêjin ew gelişme ew pêşketineke bi du aliye. Ama îro veşanxanê Kurdan hene. Belki bi bîstan veşanxanê Kurdan hene û bi rêk û pêk kitaba didin veşandin. Yani em hêviya xwe umuda xwe neşkenin wek her milletî em jî bi zimanê xwe denkin, em bi kultura xwe bijîn, em tiştekî zêde jî naxwazin, tiştekî pir însanî dixwazin dema ku em vê dibêjin. Ji ber wê jî rica min her însanê me yani hinek li ser vê serê xwe bêşîne, hinek li ser vê bixebitin. Ez bi vî şeklî dibêm spas û êvara we xweş be. Em jî spas dikin Pirêz Abdullah Xeya, êvara we jî xweş be. Em nêzîkî paşiyê bername programa hatin, ez dixwazim ji Pirêz Qadir Çelik wek te jî guhdar kir mîvana jî got ji hêlekê de pêşketinek heye, ji hêlekê de hewldanek heye, ji hêlekê de jî asimilasyon heye. Yani tu wek însanekî ku salin nav Kurdî da, nav edebiyata Kurdî da tê vê çawa şîrovekî, çawa binî berev de. Yani ji hêlekê da vî avaya, ji vê hêlê da jî vî avaya. Em Kurdên Anaçolê navîn, yani em li ser Kurdên Anaçolê navîn bêjin bi gelemperî ne. Tê çawa şîrovekî ku yek jî dibêjin zimanê standard işte neye fam kirin. Tutkarî ji me re hinek li ser vê dawî hinek şîrove bikî û ji te rica dikim li dawî jî ji me re helbesteke xwe helbestekan jî du helbesta bixwînî. Spas kir Ehmedê. Bêguman li dünyayê her dere dünyayê li her dewletekê li her herêmê zimanên merkezî hene, zimanên standard hene. û zimanên herêmî ya jî diyalekt û zarabeyên herêmî hene. Li hîn dewletan ku demên dûr û dirêj dibin hikmê dagirkeriyên biyanî de mane, hê jî li şûna zimanê standard zimanê wan bikartînî. Mînaka wê mesela li Amerîka Latînê bi temamî bi İspanî xeber din. Li Afrika zimanên mezin dudune Fransî û İngilîzî ye. Hindistanê ez 10 sala berî vê bixwe çûme Hindistanê. Ama tu bêje piraniya gel hê jî bi İngilîzî xeber dide. Bangladeş, Pakistan wisa ye. Yani ji bo komünîkasyona navbera herêman, navbera grûban, navbera etnîsîteyan zimanên standard pêwîst in. Kurdî jî nav em bêjin Kurdî jî bi pirsgirêkekî wisa re rûberû ye. Problema mezin lehceyên Kurdî ji ber tunebûna zimanê merkezî di nav xwe da ji nav hevveqetiyan e wekî zimanên bi serê xwe mezin bûne. Yani îro Kurdekî em bêjin Kurd, yekî Soran, yekî Zazakî bînba hevde bi ihtimalekî mezin wê ji hevde tiştekî fêm nekin. Lewma her çi xwazem her sê jî Kurd bin jî. Lama ji bo ku Kurd îro girêdayî kîjan lehceyê bin, li kîjan herêmê jiyanê jî bikin, li kîjan perçeyê welêt bimînin jî, divê me jî zimanekî hevpar, zimanekî yêgirtî hebe ku her Kurdek jê fêm bike û li beramberê wê jî diyalekta xwe jî bikaribe biparêze û biaxive. Ev ya tiştekî pir ecêb nene. Hevala jî anî zima hinek teraliya me heye, tembeliya me heye. 30 sale televizyonê Kurdî weşanê dane. Rojnameyên tamamên bi Kurdî weşanê dikin. Kovar hene. Kek Abdullah anî ziman weşanxane belkî 30 weşanxaneyê me heye.
د سدان لسر ساله پرتوک تنه وشاندن تیاترو هنه فیلم هنه دوکومنتر هنه و هنه يعني حتى نها هيجي ام ده لهجه نخوين هرم بچوك دا اصرار بكن او جي بيامن تشتكي في الرياليستنا دوی حولدانه که مهبه یعنی ام دناو چبایه که دابن که ام کردیه که مرکزی بکاره بین باخفن ام ایدی خوافیری پیون مرکزی بکن یعنی لشونا که بین یازمیش بکنن بیشن بنویسن شونا که بین ام بخونشمیش بکن بیشن بپیوی یا جی باخفن اوانا تشتی زور ننه او فیربونا بیجی نزوره ام دمه که وصل دجین که تکنولوژی راگهاندن داین و استاندن نزدیک بونا انسان پر بسیط دیگه ای که بخوازه ای رو دکارد مالا خواده جی خواه کردی بکش برکو لسر اینترنت درفت و امکانه بیتشتی گلکن و انسانه که به دلداری درسا دادن و قرصا دادن خلقی فیری زمین دکنش گلکن خواه پیکانجی و روژا دست به بشانه که وسا کریه یک یادنه که عبدالله جانی زمان آسیمیلاسیون سلاحه که دست داگیرکران دا لهمبر اتنیسیته یعنی ایکو وی سلاحه تو بیجن دست داگیرکر در خینی تشتی که پر باسیت ننه هلبت دمال دا دناب هفدا دناب کماندا دوی ام زمانی خواه بپاریوزن لی خودی در کبن گریدانه که می خورد ناسنامه مرا کلتورا مرا چانده مرا هبه او شکل که پاراستنه گله کی مهمه برخودانه که بسری خواه لی دوی تشتنه دجی هبن ویامن حتی که زمانه که نبه زمانه خواندن و نویساندنه حتی که زاروک زمانه که لدبستانی مکتبه فیر نبن او زمانه جو آسیمیلاسیون خلاص نبه چما که عبدالله نها مینا که دست بی که دا بحثا روژاوا کرد مثلا روژ آوا اف چند سالن سیستم خواسریه هیه و زارو که کرد حتی لیسه بزمانی خواه یعنی بکرمانجی دو خینن جاوب پیش کتیه جیان بکرمانجی دمشه خلق خواه افاده ده که کرمانجی کتیه همی قادین جیانش برکو بوی زمانی پرورده وقتا زمانک بو زمانی پرورده میجی زارو کانده هر حجره یوان دا جی دگره و در ناکدن پشت راجی بوی زمانی تو همی رنگ جیان خواه پیدا مشین نهال باکور خطری اوه یعنی نه دبستان ریت داین نه تلویزیون ریت داین نه سازی ریت داین همی هاتنا گرتن قایوم هافتنا سر کلید لدریا خستنا و نظام چی کرنه تنی مایه دستی مده مال مال جی یعنی دایتی مال دو باوی کردان هاش خواه آسیمیله بونه اوی که نحب خواه آسیمیله بونه و کردیه که گله که لاواز خبر دادن ویچوا زاروکی خواه فیری کردی بکن و کردی هبونه خواه بردام بکن یعنی اگر که ممکن کرد بین زمان او کردی لطایبت باکوری ولید ده خطری که مزنده اگر وها بردام بکن پیش روژه که گل تراژیک لپیشیامه لتشتکیه یعنی وی کرد ورن تو نکرنه نه تو جار نه یعنی نب کشتنه نب تو نکرنه نب کرنه نب جنوساید نه واسیم نجیب آسیمیلاسیونش برکم ملتی که المزوپوتامیا قدیمه خودی دیروکه که دور دریجه و اف ملتا کوکی چانداوی زمانوی حبوناوی همی رنگ و خملاوی ده آخا مزوپوتامی ده گله که کردانه یعنی دنیای جیمینا که بتونه کشتنه نکار ملتی که جهولی راکی بلکه بکاری نیوی و آسیمیله بکی نیوی و سرگون بکی لیوی هر هبن و لسر کوکا خواجه بیمینه لما جیرو پیواده به طلب کرده به طلب کرده اساسی لباکر ببه طلبه یعنی دخوازه زمان کردی وقت زمان پرورده ده کرد دخواز بکن که دبستان دا زاروکین کرد همی درسی خواه جسری حتی بنی سبه حتی یواری به کردی پرورده ببینن و کردی به زمان ایتیمی جوه پیوا چاره سریه که نکه احمد از سپاس دکم تا گوت هلبست از هلبسته که بخوینم یا جی ده نظام برنامه چخواست مایه تتکاری هلبسته که اوینی پیشکش بگیم که احمد از باور دکم هر کسی ما
ده مرحله که جیان خود البنده هنا مایه یعنی چه حسکری چه یار چه برپسمام چه خوش ببرا جاوی ملریه هنا کمایه و حسرته جی پر جارا ده دل مدى آگر پیخشتیه و بکی هلبست وک ستران درکتیه حوله او هلبستر في هلبستك في بيرنجيا نبي گر بهاتاي كرم كنت بهاتاي خونك تمندريج بالراس دگري دمسال دبون حسكرين ايام وديگرين شابوني كنت بهاتاي بهارك لزگين دست بيدكر دل دبون نميشگها خداوندن اويني گر تو بهاتایی من سریع حمی خمین خواه لبر لنگن تا جد کر گر تو بهاتایی عمر مایی دیاری هاتنا تدکر گر که تو بهاتایی اورن گریان مالا خبار دکرن جه چاوین بلک روی تدبو قبله و ستارگه هار ریشاشکرین عشقی گر تو بهاتایی همی گلان رنگی خواه کنیتا ولانددان همی ستران جه زراوای کلجانا دلیتا دلیلیان همی گووند جه آهنگا دیلانا بسکن تدگرین گر تو بهاتایی کو تو بکتاره و بهاتایی تشتکی وانگ بو که گحمت هیوی دارم بدلی و بدلی تماشاوانم سپاس کنی هست و میجیت صعبن جبوی هلبستا و کتاج مرخاندی ام گهشتن داوی برنامه خواه هلبت برنامه لسر زمان کردی گرک هزاران برنامه دن وارن چکرین کو ام و مجارا گرینگ مهم بدن فهم کرن آنجی بینن روژه میوانه می رو برز اسین آخگل رمضان جمر تتیک سید مکسکین برز عبدالله قای حبسروی که پیکانه و برز قادر چلیک بون ام بیجین مالاوا و جبرکو و زانستاری خی قدر بلند مرا پاروا کرن بناوی پیکان تیوی و جارا قادن سلاف کن حتی 15 جدن برز نجاتی یه برنامه چکه بمینند خیر و خوشیه دا ایوارا و خوش باش شو خوش باش